Akesvani Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahanbada, Maruiba Pau. Raijagi Social Welfare Bibaki Director na Hairi, Sakhanglaba Rehabilitation Center Singda, Mayai Kaba, Jinjak Sijanaba Mio Shingi Hak Kongong Nabagi Tawong Chatarabadi, Ain Goibamatik Chaba Tabak Lokatkani. Gृहमंत्री अमित शाह ने ngasi Guwahati da awang nongpok raija singi Mukhyamantri singa anauba criminal law sing chanahanbagi matangda khanagani. केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ngasi न्यू दिल्ली दा फिट इंडिया कार्निवल हौदोकनी अमसुंग म्यांमार दा गणतंत्रबु सौगतप मियोइसिंगना खुदुम चंदुना लैबा खुंगंग अमदा लानमीना नोंगतक्तगी लांदाबदा अंगांग तरुक यावना यामद्रबदा मियोइ कुंतरेत सिरे राज्य की सोशल वेलफेयर विभाग की डायरेक्टर Ngangbam Uttamna Hairi sak khanglaba rehabilitation center singda mayai kaba chinjak sijinnaba miyoi singi hak khongawnabagi thawong chatharabadi ain gi oiba matik chaba thabak lokhatkani mayai kaba chinjak sijinnaba miyoi singbu rehabilitation center singda namduna thamdanabasu mahakna appeal tawri Sri Uttamna hai Social Welfare Department na sak khanglaba rehabilitation center singda mayai kaba chinjak sijinnaba miyoi singbu layengnaba honabada makhoigi hak chapchana ngakadabani makhoida ana layengi pifam thokpa khudong chabaching ningthina phanghangadabani bibhag asina sak khangduna chalairiba treatment and rehabilitation of users for social transformation trust singna mayai kaba chinjak sijinnaba miyoi singi hak khanggawnabagi thawong chatharabadi makhoigi mathakta ain gi oiba thabak lokhatkani mahangna hai ngasi ngarang ikui dana mioi kharana mayai ka ba chinjak chaba mioi sing asibu nampu apu da pharaga human right violation tawraga moigi treatment center da thamaga mama mapa kauraga madugi nampu da phi thian bagi chanabi ma lai masi laibak thibani mayai ka ba chinjak chari ba mi adubu nampu da phabagi mahuta treatment center du da lairiba counselor sing duna moi bahana wari sabiraga counseling tawbiraga treatment da lakna bahona bigadabani family tana dana masagi ayaba yaudana nampu apu da pharaga khongawnaraga khoigi drug treatment center da thamba si aina yade masi tawbiganu akhoina certificate piraba the addiction center treatment center amana sugumba guideline na yadaba thabak si tawramagadi ain gi matungina step lokhatkani Amot akaising sengdok pada sijinnagdaba khusu khulaising municipality singda yantokpagi thauram ama mahut department asindona ngasi nongthil pung 3 da Imphal gi city convention center da pangtokani thauram duda mahut ki commissioner RK Dinesh amasung mahut ki director Ngangbam Uttam saruk yagani Manipur ngasi yauksang humni chanbe numita tampaki mafam kayada sana khonabagi thauram sing pangthoknari All Manipur Working Journalists Union Amju Nasinduna Paumi Singh Yoiba Sana Khonabagi Thoramamashu Imphal gi Khumal Lampakta Chathari Imphal gi Sri Govindaji gi Laisang da Bhakta Kayana Ayuk Angan Badagi ngasi Lai Khuramba Lagnaki Amaromda Raijagi Traffic Control Police Nasu Maruai Belambi Kayada Aina Yadaba Mawangda Gari Thobasing Check Tawbagi Thabak Chathari National Animal Disease Control Program gi makhada Jiribam Jilada sa sansing pak sana hidak kapthokpagi thabak chathari Jiribam Veterinary Hospital na sinduna jila asida yumdo yokpa sa sansingda machin mari na bayawna tongan balaina dagi ngakthokna ba yumthong khuding da changduna ngasi hidak kapthokre Hospital asigi Dr. Singh ngasi Vidyanagar Multipurpose Sports Complex samadi Vidyanagar Mading Laikai da laiba sasan kaya da hidak kapthokki Jila asida nongmada sasan samarom hidak kapthoknaba pandam thamli hairi Kendra gi Gृहमंत्री Amit Shah ngasi Guwahati da awang nongpok raija singi Mukhyamantri singa anauba criminal law sing chanahanbada kayamuk yamna khumang yangshillabagi haibagi matangda wakhanagani madugi mamangda Sri Sahana Kokrajhar Jila gi Dotma da pangthokpa All Borough Students Union gi yangkhai taret suba chahi gi mifam da wangangani Assam amsung Mizoram gi numit humni gi khongchat leiriba Sri Sahana ngarang Assam gi Golaghat Jila da Police Academy ama hangdokhi aduga Mizoram gi Aizawl da Assam Rifles ki thauram amada saruk yakhi mahak ngasi New Delhi pangani Meghalaya gi Mukhyamantri Conrad K. Sangma Thangnana Marirak Subo in a National People's Party NPP ki National President oina khalle
न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया ngarang pangthokkiba organization gi mikhalda mahak police ngani kunmanga kunipan gi oina lamba yauduna dol gi national president oina khankibani mahak ki apokpa PS sangmana laikhidraba tungda lisingani tara tarukta Sri Conrad pu ihan hanba oina NPP gi national president oina khankibani tabiriba pawachi Akashvani Imphal dagini केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नंगसी न्यू दिल्लीदा फिट इंडिया कार्निवल हौदोकनी मसा मऊ फबा तिंजेल लाइसेंस दबा लेबाक अमा ओइहन्नबगी फिट इंडिया मूवमेंट की मियंग मखादा नुमित हुमनी योइबा थौरम मसी पांगथोकपनी मसिदा थौरी चोंगबी साइक्लिंग आर्म रेसलिंग चिंगबा मसाना सिंगचु पांगथोकनी हौदोकपगी थौरमदा यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स की राज्य मंत्री रक्षा खरसे अमसुंग बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना यावगनी लिसिंग अनि तरा मापलदा फिट इंडिया मूवमेंट हौदोकपा मतमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मियामदा नुमित खुदिंगी ओइना पुंखाई अमममदी हकचांग साजेल तौनबा हाइखिबनी लिसिंग अनि कुनिपान फावदा भारत मालेमगी ओइना सेल थुंगिलमदा ख्वाइदिगी शक्ति लेरबा अहुम सुबा लेबाक ओइरगनी हाइना ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ता हाइरी रिपोर्ट अदुना हाई लिसिंग अनि कुलहुमदोइदा भारत की सेल थुंगी चांग असी डॉलर बिलियन अहुम मखाई ओइरमबदु लिसिंग अनि कुंतरुक्तदी डॉलर बिलियन मरी दशमिक तरेता हेंगल अबयाई अदुगा लिसिंग अनि कुनिपानददी भारतना मसिगी सेल थुंगी चांग जर्मनीदगी हेलबयाई केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णोना तमिलनाडुदा अचौबा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अनि सेंगबलगनी हाइना लौथोखरे लुपा कोटी लिसिंग तरानिथोई चंगना क्लस्टर अनि असी पिलाई पक्कम अमसुंग मनालुरदा सेंगबटकदबनी मसिगी पांडमदी मालेमगी ओइना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन अमसुंग पोचै सेम साबगी थबकता भारत की शक्ति हेंगत हन्नबनी मांगना हाई लम एकर तरा मंगादा सागदबा फैसिलिटी असिना तमिलनाडुदा इलेक्ट्रॉनिक्स की पोलमसिंग साबगी उद्योग साखत हनबद नतना भारतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन अमसुंग मैन्युफैक्चरिंग की कैथेलदा बिलियन चंगा की चांग यौनब थमलिबा पांडम अदु यौहन्नब होनबदा हेन मतेंग ओइरगनी मथंग सही गणतंत्र दिवस नुमित लाउथोकदबा लिसिंग अनि कुंतरुकी पद्म अवार्ड की नॉमिनेशन पिसिनबा ngarangdagi हौख्रे नॉमिनेशन पिसिनबगी अरोइबा नुमित जुलाई 18 नि पद्म अवार्ड सिंगिदमक नॉमिनेशन अमदे रिकमेंडेशन सिंग राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल दा ऑनलाइन दा पिखतकदबनी पद्म अवार्ड सिंग पद्म विभूषण पद्म भूषण अमसुंग पद्मश्री असि लेबाक असिगी ख्वाइदिगी वांगबा सिविलियन अवार्ड सिंगी मनुंग चली कला संस्कृति साहित्य अमसुंग शिक्षा साना खोनबा हिदाक लांगथक समाज सेवा साइंस अमदि इंजीनियरिंग पब्लिक अफेयर्स सिविल सर्विस ललोल इटिक अमसुंग उद्योग नचिंबगी लमदा सिंथानिंगाई ओइबा थबक तौबा मियोइसिंगदा पद्म अवार्ड असि पीबनी म्यांमार दा गणतंत्रबु सौगतपा मियोइसिंगना खुदुम चंदुना लेबा खुंगंग अमदा लानमीना नोंथक्तगी लंदाबदा अंगांग तरुक यावना यामद्रबदा मियोइ कुंतरेत सिरे मनले पीपल्स डिफेंस फोर्स की मचिन चटपा मिसक अमना हाई सिंगू टाउन की लेट पेन हलादा ngarang numidang chathakhiba nongtaktagi landakhiba duda yamdrabada miyoi kunthasu asok apandangki Myanmar gi maruoiba birodhibu sagatpa Mandle People's Defense Force na Singu Town mamang chahi gi July thada loksin khibani aroibada maruoiba pau amukhanna राज्य की सोशल वेलफेयर विभाग की डायरेक्टर न हाइरी सक्खंगलबा रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगदा मयै काबा चिंजाक सिनबा मियोय सिंगे हक खोंगावनबगी थवंग चथरबदी आइन gi oiba matik chaba thabak lokhatkani गृह मंत्री अमित शाह नंगासी गुवाहाटीदा अवांग नोंगपुक राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंगा अनौबा क्रिमिनल लॉ सिंग सनहनबगी मतंगदा खनगनी केंद्र के स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नंगासी न्यू दिल्लीदा फिट इंडिया कार्निवल हौदोकनी अमसुंग म्यांमार दा गणतंत्रबु सौगतपा मियोइसिंगना खुदुम चंदुना लेबा खुंगंग अमदा लानमीना नोंथक्तगी लंदाबदा अंगांग तरुक यावना यामद्रबदा मियोइ कुंतरेत सिरे पाउ लोइजरे।